I teče jedan slap. Što u njemu znači moja mala kap? Evo kao što vidite, mi smo se danas okupili da očistimo naš brijeg kao i svake godine. Eto, sinoć smo imali na FEM predavanje našeg duhovnog asistenta Josipa o tome kako je svijet sve više se zagađuje, sve više ima prirodnih nepogoda i odlučili smo pomoći tkati taj slap. Ne pisanje peticije ili nečeg tako, nego smo odlučili baš raditi. Nešto malo učiniti, nije malo, ali je veliko. I nakon tog čišćenja, 2-satnog čišćenja, skupili smo se ovdje na našoj takozvanoj bakamuši da se malo počastimo i pijemo, jedemo. Igramo se. Ali ne moraju samo framaš čistiti grabovinu, možete nam se pridružiti svake godine, obavijestit ćemo vas. Panjiš Marija. Dobar dan. Bog. Ovako. Ovo je dan koji ćemo mi predstaviti. Nešto vrlo zanimljivo. Naime. Ovo labelo. Bilo sam Ovo labelo je jedan od predmeta koji su našli u prirodi da skupi smeće. Mnogo predmeta su našli koji su mogli biti dugo upotrebljivani, ali nisu. Ali pogledajte ovo, sila teže privlači labelo. Današnji dan je poseban po tome što smo, koji svake godine dosadimo 10 godina zaredom kupimo smeće po grabovini. Smeće koje bacamo i mi i ostali gimnazijalci. Nije to ništa posebno, ali eto, mi to uradimo jer od Tajce pa do Podrobnu nema kante za smeće. Ljudi stvarno nemaju di baciti smeće, pa eto mi to pokupimo. Mi bi ovim putem poručili općinskim vlastima da stave kante u grabovini, bar 2. Prva kanta od Briga. Iz grabovine je tamo kraj od gimnazije do Ugradje, kraj hotela. Prva kanta. Ja svaki put kupim ime, kopije, mora nositi. Pola puta tu limenkom baci jer je per teška. Tako većina ostali. Zbog težine, ali ne ozbiljno, to je pravi problem. Ovo poručite općinskim vlastima. Širokobriježanima poručili da ne bacaju smeće. I oko okuće i u šumi, da ga ne nose. I ozbiljno, ako ćete čistiti grabove svoje, pa bar ponesite svoje do okuće i bacite onda, nemojte bacati kraj groblja, to je stvarno užasno. Prvo tu naš Mekovac je isprljani, ono... Ima kontejnera kraj groblja inače. To je sve užasno prljano. I poručili mi onima koji dolaze s autima kraj Mekovca i ostavljaju razne artefakte koje su koristili u tim autima, da to ne bacaju kraj groblja, jer je to ipak sveto mjesto, tu su naši mrtvi. Nek dolaze. I pozdrav TV Jabuka! Naravno. Od srca pozdravljamo televiziju Jabuka. Teče jedan slap, što u njemu znači moja mala kap.